Dumelang, ke a le dumedisha, ke a lotša, ke re madume ka lapeng, ke a le amogela go semoya ka kokomagabo. Le gone ke nyaka re bolela ka di-negative energies ka mo lapeng. Negative energy ka sepeding ka gore ke matla a mabe, matla a mabe ka mo lapeng. So ke tlo gore negative energies gore le batho ba le ra ba tsebe sepedi ba bolela Setswana o ba Sesotho ba kgone go kwešiša gore na ke bolela ka eng. Negative energies ka mo lapeng. Negative energies ka mo lapeng di ka ba di causa keng. Okay, ke na le items tše 10 tše le gore ke tlo le botša ka tšona. Eupša pele re thoma a re amogeleng ba e le gore ke mathomo ba tsena channeleng ya rena, ra le amogela gape re re le fitlhile botse ka nako e botse mo go semoya ka kokomagabo. Ke kgopela gore le subscribe le like page ya ka, le gotle notification bell ewe gore ka mehla ke uploada di-video le kgone go tseba. Ke a le leboga. Negative energies ka mo lapeng. This video ke part 1. Negative energies ka mo lapeng ana di ka ba di causa ke eng. Negative energies ke di-energy tše le ke di-energy tše dimpe, di-energy tša go se loke. Ka ke setse ke boletše gore energy e bolela ka maatla, maatla a go se be gabotse ka mo lapeng ka mo goba moya wa go se be gabotse ka mo lapeng, moya le gore ke moya o mobe ka mo lapeng. So tšona negative energy ka mo lapeng gantši di tlisha ke dilo tše di latelago. Ke tshwere 10 items ya mathomo. Bad entities, entities tše dimpe. Di-entities ke le yona nka nore ke moya, ke di-spirit tša go se be gabotse. Re na le mehuta ya go fapana ya di-spirit, ke tla ke dira video ka mehuta ya go fapana ya di-spirit. Mara re bolela ka di-spirit, re bolela ka dilo tša tshwana le dilo tše re bitša gore maybe re bitša ke dipoko, ghost. Ghost ke batho ba le gore ba hlokofetše, ke tla ke tlhalosa botse. Re tlo dira video ya di-spirit, and di-spirit gape e ka ba le like di-entities ke ga setse boletše gore ke di-ghost, dilo tša tshwana le di-demons, madimoni. Demons di gona ba ka gešo, demons di a phela. Demons ke di-spirit tša go berekela Satane le go diabolos, le tšona di kgona go tsena ka mo lapeng. Re gopole gore go na le lefase la rena, a physical world, lefase la rena le re phela mo go lona. Wa buša gwa ba le a spiritual world. Spiritual world e sepela ka di-realms tša go fapana, kore e na le di-stages tša yona tša go fapana. Pele motho a fihla le se motho hlokofetše, a se no hlokofala, moya o tšwa mo mmeleng, moya o ya into the spiritual world. Go fihla kwa di-spiritual world o tlo tsena ka ga realm ya mathomo, and then moya o swantše o hlwekišiwe o tsene realm ya bobedi jwalo le jwalo, dimension ya bobedi ya boraro jwalo le jwalo, o fihla ka ra dimension ya mafelelo mo e le gore re bitša gore it's in the light. So in the light ke mo e le gore ka mehla o dutše di-spirit tše di botse, spirit tše di lokilego, di-spirit tše e le gore o kgotše le gore ke bona ba re fang di-spiritual gifts, ke bona ba kgona go re fa protection, ke kgona ba kgona go re fa mahlatse le mahlogonolo. So ge motho a hlokofetše and then moya wa gagwe o se tlo ya into the second phase or into the second dimension, kgotše le gore o sa le ka ra dimension ya mathomo, in the spiritual realm ya mathomo. Gantši di-spirit tše di se ke spirit se e le gore kgotše le gore ge se hlokofetše ga se se robala gabotse, motho o tsamaile mo lefase se tlheba nako ya gagwe. Mohlomong a ka ba ke polaile, wa mohlomong a ka ba a bolailwe ene ga bohloko jwalo le jwalo. Re tla re bolela ka yona in details ge re tlo bolela ka types of spirit. Okay, okay, ke tšona di-bad entities. Yes, di-bad entities di kgona go tsena ka mo lapeng, like o kgotše le gore spirit se ga se se robala gabotse, motho o sa belaela. Ka nako nngwe o reka ntlo ye le gore ntlo ye o e reka goba lebale le o le rekago, go na le motho e le gore kgale before ntlo e rekiwa sa le a bolawa ga bohloko, a epelwa mowe ka mo jarateng eo. Wena wa tla o tse gore eno ba lebala fela, wena wa tla o reka lebale lewe o aga ntlo ya gago, o kgotše le gore o agile ntlo ya gago e dutše godimo ga setopo sa mothole, and mothole a sa robala gabotse. Then obviously mothole because a sa robala gabotse go ya ka mokgwa le o hlokofetše ka gona, mohlomong le ga ebile a senke ba kgona go mo humana, ba kgone go mmoloka gabotse, ba šipa la bošego.
So mothola ka baka la gore a sa robala gabotse, spirit sa se robala gabotse se a tshwenya. It's a roaming spirit. Se a tshwenya, se a tlhophega sona ka botse sona, because spirit se tlhophegile se tlo gotsa se tshwenya lena ka mo lapeng. So ke engwe ntho e le gore e tlo gotsa gore e khosa tsona e tlisha yona meoya e mebe, because go na le spirit se le gore se robetse mowe ene ga se robala gabotse, se tlhophegile. Jale se dirang se tlhopha lena le lego ka mo motseng owe, goba mohlomong ntlo yeo le e rekile ya ba ile gore ntlo yeo ga le tsebe history ya yona. Go na le motho le sa la bolaelwa ka mo lapeng le ka mo ntlong yeo ene a bolaiwa ga bohloko. Yale ya bantu la gore spirit sa motho la se sa le gona ka mowe, ga se ba tšee spirit sela ba se tšea gore se tsebe gore sona se tlhokofetša, ga se sa le mo lefaseng, ba se ishe mo santse se ya gona. Spirit sela se sa le gona, mmele ba o bolokile mara spirit sa motho la se sa le gona. Re ke ntho re tlo reng motho la o jwale ka sepoko jwale o honta lefelo le la a bolailweng mo go lona. So ya ba gore lena le a tla le reka ntlo and then le kgotse le gore ka mo lapeng a gona khutšo le ga tee ka baka la sona spirit sela. Number 2, witchcraft. Bathakati re tlo no phela re ka bona, because bathakati shem ba gone ne ba tletše ne ke ba bantšhi. Go ile gore wena o believe gore bathakati ba gona, then o tlo no šala o le sowe, o tlo no kgotsa le tša bophelo di sa sepele gabotse, o sa tsona molato ke eng ya bana ba gare ba go tseneletše. Bathakati ba nyaka o tseba gore wena wa ba tseba go ba jwang. Motho o nyaka bila a tseba gore wa mo tseba gore ke yena go selekang, a ba hwe matwa, o tla no boya year after year. Ene gantši go ka tlhokomela ba ba le nako ya bona. Motho ona ga ile gore nako a o thakatha maybe be le bo September, every year around September, October o tlo no boa. Ga ka try ka September palela, October o tla boa, November o tla boa, jwalo le jwalo. So ke ona ka mokgwa gore ba šoma ka gona. E ba kgotse le gore lapa leo ke lapa le gore ga le protectiwe, ga le cleansiwe, then ke lapa le le tlo kgotsa le tshwenya ke bathakati. Ba romela di-spell tša bona ka mo lapeng la gago, ba romela di-hexes tša bona ka mo lapeng la gago, ba romela dibatana tša bona, le bona ba tla ka lapeng la bošo wena o robetše, ba tla ba dira tše ba di dirang, ba gaša dipheko tša bona tša go sebe gabotse, seng dipheko ebile dimuthi tša bona, ditlhare tša bona tša go sebe gabotse tša go loya, ba dira di-magic tša bona ka mo ntlong ya gago, ka mo lapeng la gago. Then ga ba dira so ba dirang ba khosa meoya e mebe ka lapeng la gago. Lapa la gago ga le sana seriti, ga le sana bruto, ga le sana sietša, le surroundile ke lefifi fela ka lapeng la gago, ke leru le le ntsho fela ka lapeng la gago. Okay, number 3, go ka kgotse le gore ga o kolomaka ka lapeng la gago, kolomake ka tshwanelo. Nako tše dingwe mmele re no tsoga re se gabotse, re ke tšwa fela mohlomong re ae ke tla dira neng, okay mara no phutha as usual. So nako tše dingwe ge re kolomaka ra kolomaka mara no kgotsa re no betha mo pele ga matlho a batho, re ba tsena ba nago le sekono, re sa dile ka kwa dikhonaneng. Ke bothata ntho rena ka bosena re dira so, re kipiletša tšona, re attracta tšona witchcraft yela, ra attracta ba kgona go tsena easy, because lapa ga se le hlweke. Le tšona di-entities tšela, tšona di-bad spirit tšela, ba di-spirit tšela di se robalang gabotse, di kgona go tsena easy because lapa ga se le hlweke. Ya ba ntho la gore at least o ka se shifte every week goba every day, because o tla senya le phatla ya gago. So but at least make sure once a month o no shifta dilo, wa kgona go koropa ka mfasa mepete ya gago, mola dikhoneng wa tsena dikhone tše ka mokana ga tšona, wa tsara le ka matšatši a mangwe o no betha mo pele ga matlho a batho kwa dikhoneng, ga o nape go le matšhila, o tlošitše di-dust tšela ka mokana ga tšona. And wa re go ntse o dira sowe, wa tlhokomela le tšona di-fester bank tša gago, re na le go di lebala, wa make sure tšona at least once a week wa di phumula ka lešhela la gago, le gore le ka ba lena le metsi a le gore a tšhetšwe cost salt ka mogare. And then go ba le protection ka lapeng la gago. Okay, number 4, di-spider webs. Lo tša tshwana le di-spider webs, lo tša tshwana le di-dust mo di-furnitureng. Di-spider webs mo di-roofing tša rena, goba mo di-ceiling ke mo le di rata go dula gona, ka fasa mepete di rata go ba gona. Go nyaka go bohlokwa kudu gore o fele o tšhekela ka mfasa mepete wa gago, o ntse o dira ka feather dust ya gago gore o tloše tšona di-spider webs, le mola di godimo mola kwa di-ceiling mola gaufi le ceiling, lona o fele o tloša ka spider webs.
ka di-spider webs tsona di tlisha moya o mobe ka melapeng. Di-spider webs di dira le gore lapa leo tšhelete e se ka dula ka mo lapeng leo, tšhelete e phatlalale e se ke ya ba gona. So ke tše dingwe tša dilo tše le santse re di tlhokomele. Okay, number 5, dipone tša go se tlhatswiwe kgafetša-kgafetša. Seipone ke lebati la go ya into the spiritual realm, ke lebati la go ya into the other world. Lefase le re le bitša gore ke lefase la spiritual. Gantši di-entities, di-demons le tšona di-ghosts di na le go šomiša seipone jwale ka an entry into this world, into this realm, into our world. So seipone sa gago go bohlokwa gore mohlomong le ka se dire every week, mohlomong ga tenyana mo kgweding wa no phumula ka tšo phumulang ka tšona gore se se ke sa kgotela gore se ba le matšhila too much. Ge re ntse re kama mmiri ya rena re tšhetše tšona di-headfoot tša rena mo meriring ya rena ka nako tše ngoba di-spray tšene tšeo di na le go tšhela kwa diiponeng, then di dira dipatso-patso gona mola o ba le tšona di-dust di a tlala mola, then mafelelong letšo as long as se le matšhila se o tlišetša negative energies le botšo go robetše ka moka morago ga go kgotse le gore o ba le dipono tšela tša go tšhoša wa le tšona di-nightmares e le ka dikgosa keng ka baka la gore seipone sa wa sa gabotse se bulela tšona di-negative energies gore di tle ka lapeng la gago, di tlo go tšhoša, di tlo go tshwariša digateletše, di tlo go tshwariša tšona di-nightmares, ditoro tša go tšhoša. Number 6, mafastere a o se hlatswiwe kgafetša-kgafetša. O ka se hlatswe mafastere ao every month kgwedi ka kgwedi, no. Mohlomong every 3 months or every 6 months wa no bona gore o a hlatswa gobane matšatši a mangwe o ino ba o no tšea feather duster wa dusta mola le mola, no tšo gwa no tšea lešhelanyana la go thapa wa phumula wa tšea la goma wa phumula just no tloša dipatso, go tloša tšona di-dust ke tše dintšhi tša go tšwa ka ntle le gore di tla ba di le ka mogare ka mo lapeng. Okay, ge re sa le mo number 6 re bolela ka mafastere. Mafastere le ona ge a sa fele a phumodiwa, like especially le di-vensterbank tša rena tšona ebile ke rata gore di phumula o šomiše metsi a cold salt because bathakate ka nako ntši ba tsenela ka ona mafastere le ka mabati ba tsena mara ka nako ntši ba šomiša mafastere because lefastere le na le glass le tshwana le seipone e ba ba re keng lebati kore a portal to the other world akere. So ge e le gore bathakati le tšona di-entities di šomiša tšona dilo tša tshwana le glass ya lefastere goba mohlomongwe le ntho ya tshwana le seipone sona ke glass akere se a phadima le lefastere lona glass ya lefastere ya phadima akere. So go raya gore re santse re phele re di cleaner kgafetša go make sure gore ga di attracte tšona dilo tša mohuto tša tše le di tla tliša di-energy tša go se be gabotse ka ra metse ya rena. Okay, number 7, di-plants goba matšoba a go hwa matšoba ke like di-flowers ka mo gae ka mo ke kgotse ka mo dintlong re beile le blomonyana le le botsana mola le fresh pot plant le gore fela re e nošetša ka mola jarateng ka mola kgotse le gore re jwetse malomo a rena mabotsana mola mabloma aue a ka ntlong le a ka ntle a nyaka gore re fele ra nošetša a seke a hwa go kgotse le gore go na le di-leaves matlakala a leblomo la gago a ile gore a se a hwile le dry le hwile ke tlo kgopela gore o no tša skero o le cut ga le nyakege malomo a gago goba matšoba a gago goba di-pot plants tša gago di santse phele le tše di-green tše di botsana go ka no ba kgotse ka re go ba le letlaka le le gore ka re le thoma go setlhafala jwalo le a hwa le a omelela le cut immediately le cut malomo le ona go na le malomo a e le gore a ka mo dintlong go bana ka mo dijareteng a e leng gore a tliša ditšhelete ka ra maphelo a rena, a tliša ditšhelete ka re ga metse ya rena. So go botlhokwa gore re tlhokomele dilo tša mohutonong ene ebile malomo a e le gore whether a tliša tšhelete or not a se mablomo a di-lucky mara kgotse le gore mablomo ao a phela a hwile a wa nošetša reng then ke bad luck ntho automatically attracted negative energies ka mo lapeng a dira gore go se ka wa ba le lethabo, go se ka wa ba le tšhelete, dilo di phatlalale.
Okay, number 8. O se fumigate ka mo lapeng. Ne ke bolela ka o se fumigate o kgotile gore ka mo gae maybe a ke re a tseba re ra ja dijo di gone, and then as long as lapa le le gona le dijo o ne kgotsa maphene le ona shaona ke bolela ka monyane jwale not ana magolo. Maphene shaona ke a mantšhintšhintši ka mo ntlong ka moke goba ditšhotšhwane ditšhotšhwane di rata sukiri too much. O not ya wa fetša tša komika wa ebia kwa wa se itšokolotše ka moranyana go tletse ditšhotšhwane tše dintšhintši ra di bona sama ebile di ba tše dintšhintšintši ebile di a lapiša di tsena le ka ra disukiri tša rena di tsena everywhere. So go botlhokwa dilo tša mohuta o make sure a di be gona ka lapeng la gago fela o fumigator. O ka ke tshekela dilo tša wa ke tirela go ba bitša batho ba le gore ba kgona ka re gantši dilo tša fumigator di nyaka o tseba batho ba le ba ya training akere and go na le di-protective clothes diaparo tše e le gore di a ba šireletša di-mask dilo tša ka moka tša tše le gore di a ba šireletša gore ba seke ba tshwara dilo tšela ka matsogo a bona because dilo tšela ke poison. Wa e tshwara ka letsogo go fetša go tlhape diatla tša go gabotse go fetša go tshwara dijo then ke poison. Ka nako nngwe wa ke sprayela monkgola wa nthwela o a go tsena and then ke bolwetši o gobatša mafatla a gago ka morago mengwe metse mathoma ba re wena o na le malwetši a difatla di-TB ding ya bane yona nthowe e khositše keng gana mola morago mola. So go na dilo tše dingwe tše le gore ge re le gore ka afford-a go bitša batho di-specialist tša go dira dilo tšewe re no ba bitša ba tla ba re direla ra tseba gore rena re dula kwa ntle bona ba bereka ka mokgwa ba berekang ka gona and then ba fetša and then ba tla re botša gore na after how many hours re be gona re tsena ka ntlong or wa no ya shopo tše e le gore ba rekiša dilo tša go fumigator and then wa followa di-instructions tša ona mara wa make sure gore o apare dilo tše e le gore diaparo tše e le gore tlo ke tšhireletša ditlafo mask jwale le jwale le di-goggles. Di-goggles ke di-glass tše le gore di tšhireletša matlho gore e ka ba spray e ka ba eng goba lerole di seke tša go tsena mo matlhong tša go goba tša matlho kgotsa o sa then di o fofatša goba o sa bona gabotse. So ke dilo tše le gore re santse re fele re di dira gobane o tše ngwe o phela o reka tšona didumo anything o ka e rekang go fumigator ka mo lapeng la gago. Maphena o se ka no a lesa one gore ke maphena a tlo no ba gona because ra ja no a nyakege maphene ka mo lapeng a nyakege next. A tlisha tshokolo ka lapeng a bulela bathakati a bulela di-energy tša go se be gabotse a tlisha di-bad luck. So go bohlokwa gore le bone gore le a treata ge e le gore a gona ka malapeng le ditšhotšhwane tšeowe mo ditšhotšhwaneng kudu wa make sure ka mehla go fetša go ja le e le gore ntho e le ga o e tlhatso mara wa no itšokolotša e se ka dula mola e sana le matšhila dipampiri goba dilo tše e le gore anything di-plastic tše di be di tshwere dijo di-grocery la di tšea botse tše e le gore a di sa le clean a di latlhela mo di-dustbineng and then ntho a tshwana le go no fela le phumolaphula mo ditafoleng goba mo digodimo a diraka tša rena and then kudu ge e le gore o tshwenya ke ditšhotšhwane tšela wa kgona o šomiša o ka šomiša sunlight liquid ke e rata o no re gana mola a ke re di tletše ke tše dintšhintši wa no re around ana mola di dutšeng gona a kere wa tšhela as a circle around tšona wa di lesa di so o no di lesa for maybe an hour nyana o ba fela di hwile ka mokana ga tšona o tsebe ka moka tšona di tlo le ka di ka re ga lešaka ne di surroundile ke yona ba re ke sunlight liquid e la gago di o leka gore di a tšwa ka mola lešakeng lela ene ge di toucha sunlight liquid ela automatically di a omelela di agwa ke ntho engwe le gore ke thutile yona ke bone gore ntho ya bereka ke rata kudu gampe and then wa fetša gape go fetša fela o tlo no phumula gabotse mola ka lešela le le gore le thapile ka fatuko ya go thapa and then mola o tlošitše disepetšela moka tsona le tsona ditšhotšhwane tšewe wa tšea fatuko ngwe gape a kere o ka no tša fatukela wa e hlatswa ya tloga disepetšela and everything wa tšea vinegar ya gago wa itšhela ona mola godimo ga fatukile ya gago wa phumula gape gana mola o ka phumula le mo le gore ebile di be di se gona teraka tša go ka mokana tsona tša foleng ya gago wa phumula ke a go botša di ka setle ga di rate monkgwa vinegar ga di rate sunlight liquid ke e simple ya go bola ditšhotšhwane yela gore tla tša didumo wa duma a o senya nako ka ntho ka tšowe sunlight liquid le yona vinegar di bolaya very fast di koba dilo tšela ka pela go duma o tlo no duma tša gwa tše dingwe tša boape ka speed mara o ka šomiša sunlight liquid le vinegar o tlo no di fenyane automatically di tlo tsamaya tša sa ba gona. Okay ya dilo tša tshwana le magoto le tšona ga di nyakege e senya ka re go bona gore o na le gotlonyana ka mo lapeng ka mo o bone gore o bona plane a nyakege magotlo jwale le jwalo dilo tša tshwana le digwagwa ka mo jarateng dilo tša tshwana le go na le ntho engwe ke dilo tšena ba bitšang ka Sepedi e tshwana le snail
o ka re e boela under the snail, but a kere snail re tseba sela sa ba le shell. Snail sa ba le shell ga sena bothata, ga sena molato. Mara gona snail tse dingwe automatically ga di shell. Snail tse wa di nyake ka mo lapeng la gago. Immediately o thoma o se bona snail sela o tse gore go na le sefifi ka mo lapeng la gago. Maphena a magologolo a o fofa. Ra tseba gore go na le poleke tse dingwe mo e le gore ra tseba gore dinakeng tse dingwe tse e le gore a gona ka bontšhi. A kere mafelong e le gore ra tseba gore a gona ka bontšhi. Like o na le felo mo mo le gore go tse le gore ge ke ntse ke berekela mo le mo o go tse le gore ba fela ba nkiša gona. And then e poleke le yone e na le maphena a mantši nka se bolele ka lebitso a le magologologolo a le a go fofa a sepela ka mara di drain. So gantši ke be ke le mola ke be ke šomiša nto tshwana le paraffin, a tšhaba paraffin, a tšhaba mokgwa paraffin. So normally ke tša paraffin ya ka tšhela ka mola gare ga drain e le gore e lebane le mo flateng e ke be ke dula mo go yona, and then automatically a ka se be gona ke ntho engwe e le gore ke be ke e dira. And then a nyakeng mara and then go dula poleke e le gore gantši a gona a nke a e ba gona a kere ge le bona o tlo le bona ka lapeng la gago, then o swantse ke potsiše gantši e le gore you are spiritually gifted and wena o cleansed, badimo ba go bontšha dilo ba go bontšha meleko. Go ena le moleko e le gore o atla goba o gona ka ra lapeng la gago and ba kgona go bontšha ona ke moleko wa mohuta mang. Ntho tshwane le pen ba kgona go bontšha yona. Nna a o kgonagale gore ke kry-e le pene ka ntlong goba le ana mola di-flateng go tse ke dula gona go tse ke kry-a le pene mola ba se ba mpontšhe lona ke tlo le bona pele. Ge e le gore le pene lela le mola koloing mohlomong ba romela moleko mo koloing a kere, and then o kgotse ke potsa ke re okay go sasa ke Saturday gore ke Sunday ga ke bereke ke tlo tsoga ka dira 1 2 3 4 5 ka fetša mohlomong koloi ya ka ke tla etša ka ke tlhatswetša yona go bona ko e leng go ke tlhatswa yona ke shika wash. And ge e le gore go na le moleko gana mola koloing ba tlo mpontšha badimo de gore le pene mola le legologolo le tlo ba gona. And then nto maka tša keng okay ke tlo no tsoga ka dira tše ke di dirang mokgwa ke planning ka gona, and then because ba mpontšhitše ge ke ya ka ntle before ke ya go tlhatswa koloi ko checka pele la mathomo rona a gona anything na. And in most cases ga ke le bone ga ke bone selo ga le gona ke tlo romela ke ntse ke le busy ke tlhatswa mola ge ke tlo re ke le bone ke be ke pšho na gante le tswa ka speed ka gore le be le se gona e ka ba le fotšhetše ke motho e ka ba go diragala eng ke tlhoke di-answers tša moo. Mara gantši ge le gona ka ntlo le tsene or something ba mpontšha gore shilo ke tlo le bona mo ditorong goba ka dipono through divisions goba through the dreams gore something a se be gona. Ebile gantši bile ba ka no mpontšha mo torong because ebile ke a letšhaba e ba ka no mpontšha mo torong ke make sure ke a checka very strong ke a tseba re kole ke re so ba kgona go mpontšha dilo tša mohuto e sa le ka pela gore tlhokomela ntho eso tlhokomela ntho eso, then ke a tseba gore go na le moleko mo, then immediately ke tshwanetse ke make sure ke cleanse my space, ke cleanse mo ke dulang gona goba ke cleanse mo koloing gore ga e bane ke ntho e le ba tlo e romela automatically se ka ba ya fihla. Ge nka cleansa ntho gona a etle mara ge nka se cleanse e tlo ba gona. Okay, a re checkeng number 9. Okay, ditlhaga tša dinonyane ke di-nest. Ditlhaga tša dinonyane tša o se nyakege ka mo lapeng goba tša o se nyakega mo motseng, nonyane tša tshwana le di-crow. Crow ke dinonyane tše dingwe tša go se kgathliše tša go se be gabotse ke dinonyane tše le gore okay kore dinonyane tša tshwana le di-crow ke di-spiritual birds a gona bothata ka tšona ke di-spiritual birds di na le di-meanings tša tšona go swetše le gore o sepela mo pateng wa kopana le yona wa e bona. Dinonyane tša tshwana le di-owl maribiši, dinonyane tša tshwana le di-eagle jalo le jalo di na le di-meaning tša tšona ke di-spiritual birds dilo tšele. Ka nako ngwe e tla mo go wena e tliša yona protection, ka nako ngwe wa e bona o feta ya ba e le molaetša o tšwa go mangelo a ba bontšha gore wena ngwana rena re o protectile goba ba o botša gore whatever o nyakang go e dira gane jalo tseba gore you are on the right track, you are on the right path. E dire ntho we o tlogele go ba le di-doubts mohlomongwe go na le ntho nyaka o e dira ene ba bone gore o ka re wa doubtanyana so o ka re a o sure then ba o tlišetša molaetša gore you are on the right track. Mara yaanong batho ba ga borena ba ile gore ba šomiša bothakati ba šomiša dinonyane tšela in a wrong way. Batho ba feletša ba šomiša tšona nonyane tšela dilo tša tshwane dikatse ke a spiritual animal go no tshwane a snake it's a spiritual animal. Mara yaanong batho ba borena ba feletša ba šomiša diphoofolo tšeuwe go dira magic ya yona ya go se be gabotse because ba kgona go di šomiša o ka la re diphoofolo tšeo ka bose tšona ke di-spiritual, they are more spiritual
that is why batho ba kgona go di šomiša ya bone. So go ka kgotse le gore ka mo lapeng la gago mara kore le gore ba di šomiša kere okay le gore ke di-spiritual animal mara o ka kgotse le gore o kry-a nonyana ya tshwane a crow ka lapeng la gago, it's a big no, go ra gore go na le bothata, go na le bothata. Ke tla tlo dira video mo le gore ke tlo le bontšha mehuta ya di-spiritual animals, spiritual birds, spiritual animals jalo le jalo. Ke tlo dira ye nngwe e le gore ke tla ba ke bolela ka tsona kore in details ko tlhalosetsa gore ye e ra goreng ye e mina goreng kore good omen ya yona le bad omen ya yona jalo le jalo gore o kgone go tseba gore okay ge e le so e mina dilo tse di botse ge e le so e mina gore go na le bothata. Nonyane tša tshwana le di-birds ba re ke memankgagane o ona ebile ko tlhwele ka pele moya ebile ko tšhaba ka pele le moya ko tšhaba le mafelelo o ka kgotse le ka mo gae ka mo keo ebile di dirile le ditlhaga mankgagane o make sure gore mankgane tša tshwana le mankgagane di-crow ga di dire ditlhaga ka lapeng la gago a di a tshwanela ge e le gore o bona di le gone di dirile ditlhaga thiba bitša motho o reke disamente a thibe lo tse di se ka tla di sa ba gona di swanetse di sepele ene o thekge lapa la gago o bitše ngaka tle o thekge lapa la gago gore lo tšeo di sepele ka lapeng la gago ga di nyakege. Bathakati ba na le go šomiša tsona nonyane tšeke tša tla tša nna ka mogae ka moya tša dula le lena jalo full time. So nana ge nna nonyane ele e le gore ntho ke ntho e le gore ba e rumile ke nonyane ya go seleka ba seleka ka ena ba e rumile dula ka gago le wena full time nampile go tlo le kaeng ka lapeng la gago ge le robala e gare le lebeletše ga letse go na le la e dirang bošego ge le tšere dutse kwa fase le tšere dikgang le plana ka bokamoso ba lena le plana gore na go sasa le o dirala di gare di theeleditše dilo tšela di tšea ditaba di bušetša morago then dilo tše ntše o plana o di dira no makala bona ka mohlalo tša go tšeo di planang di sa diragale ka boka la gore already batho ba se ba tsebana wena o planileng ba o eta pele dilo tšela tša go tša se kgone go phethagala. O nyaka mošomo o sasa o ya interview wa bolela mola la bolela e se family ra wa ebile ba o lakaletša matlhatse matlhona o ngwana ka o sepela gabotse wa tsa di o lokele no kry-a mmereko tlo re thuše ka mogae di gare di theeleditše dilo tšela o sasa o ya interview o fitlha interview o no makala thoma ba le letšhogo confidence la boina le yona ga e sego lethabo le la boina le lona before ya interview ga le sego immediately o thoma o tsena ka lebati o petha ke letšhogo e o dira dilo tšela di o dira gore o be le letšhogo o seke wa ke tshepa gore ba tseba re ge o na le letšhogo o sa ke tshepe a gona ntho o tla o e dira ya ba successful ka bophelo ba gago. So go botlhokwa dilo tša mohuta mo re phele re di lweša gore re kgone go ba le maphelo a makaone bana ba rena ba kgone ba le bokamoso bo bokaone ge re dira so ga re dire rena fela dira le bana ba rena ande ebile le batho bale re ba swine nna ke phela ke bolela ke re go botlhokwa gore ba bontšhe gore rena modimo re mo rapelang o na le maatla le mangelo a rena badimo ba rena ba na le maatla ba seke ba nyatša badimo ba rena batho ba nyatša badimo ba rena batho ba nyatša modimo. So re swanetse re thuše modimo le badimo ba rena ka le rena re lwe bona ba re lwela spiritual rena re santse re lwe physically e seng ka matsogo e seng ka matsogo physically re tla ba re šomišang dipheko re tla ba re šomišang diwašo re tla ba re šomišang matswai a rena. So dilo tša mohuta wa di nyakega ka lapeng re se ka ra kgwatšele gore dula dilo tše e le gore di gare di theeleditše di gare kore di jale ka di-tracker di a tracker every day di a recorda gore ba dirang ba dirang ba boleleng jwale le jwale ga di nyakege dilo tšeo. Number 10 the last one diaparo le mapae a o se hlatswe kgafetša ka mogae ka mo se ka kgwetše le gore every day ra tlhapa ra change ra jwale le jwale mara kgwetše le gore washing e phela e tletše ka ra manki a kagane tšeng washing e ka ba gona ka ra manki mara o se ka kgwetše le gore mohlho mongwe e gona ka la re tswa file o hlatswa a ebe gona e be ntšhi le gore maybe go na le mabaka gore nankane re se re hlatswe go botlhokwa gore mohlho mongwe o kgwetše le gore washing ya o e ka e hlatswa gabedi or gararo mo bekeng because re change diaparo every day bana ba ya dikolong ba apara dikobo tša sekono ga ba tšola ba apara tše tša gae go sasa ba apara tše dingwe gapa ba sa apara tšela tša maabane tšela tša go ya sekolong ba apara tše dingwe then washing e dirang ya pile ya be ntšhi so especially mare ga tsena o botlhokwa gore at least mohlho mongwe kgwetše le gore washing ya o e ka e hlatswa gararo mo bekeng nako tše ngwe ra mešomong a go šale motho ka gae mosegare mohlho mongwe tše ngwane o ipotsa gore okay every Wednesday ke tla re ke wa mmerekong ka lokela washing ya ka metsing ka e hlatswa ka itšokolotša ka tseba gore for then ke tsoga ke iphara mo terateng ge ke boa thapama ba bana ba sekolong yo mile ba itloša terateng ka Saturday ga ke bereke then
ke busy ka washing gore re no di tlhatswa gafetsa se ka go gore maybe washing gona o fetsa beke ka moka ba beke tse pedi e tletse ka mola then e filter dira gore ka mo ntlong go nkga go ska ba le smell se se botse and then as long ka moga ka mo go ina le smell sa o se bega botse ntowe automatically e bulela bathakati e bulela di-entities e bulela madimoni di rata dilo tša mohuto di rata dilo tša mohuto moso go no tshwana le di-mold ka mo ntlong o go jele gore pula yana and then ga ina go ba le di-mold ka mo ntlong ya gago o no di lesa a di nyake dilo tšela di-mold tšona it's a big no a big no go bona o tshwenya lapa la go tshwenya ke di-mold make sure o thibe mo metsi a tsenang gona ke re batho ba ka o thušang gore o thibe mowe and di-mold tšela tšea vinegar o no tšea vinegar ya gago wa itšhela mo lešheleng la gago la thapa ka vinegar wa tšea lešheleng la wa phumula gana mola di-molding tšela o tla bona di tlotloga ebile o ka se bone gore kgale go ena e le e mold vinegar is strong go tloša di-mold mara o ka tšea sesepo ba other di-detergents tše dingwe disepe tše dingwe tša mehutahuta tše di itseng tša go tloša matšhila tša go dirang o tlo scrapa ka mokgo o ka kgonang ka ona mara e ka se tlogeng too le mokgolo a tlono ba gona mara go ka no tšea vinegar wa no phumula ka yona ebile o šomiša matla mantši e tlo no tloga automatically okay so diaparo tšela santse tlhatswe gafetsa mara ga a tsena le mapaya a rena okay mapaya a tshwane le diaparo tše re di aparang everyday mo mmeleng ya rena mapaya ke a ile gore re robala ka ona bošego re apara ge re robala bošego mo mepeteng ya rena ona o ka senapane gore every month a tlhatswa lepaya a kgonagale ebile o ka senapane gore every month tshwana le di-curtain o ka senapane gore every month a tlhatswa di-curtain a o kgonagale sa mathomo ebile o tla ba ebile o di senya di ka se lasta nako e telele and ebile le di ba le matšhila re robala ka tsona fela bošego a ka nna go tšong go ba le stitso mara a dinape di ba le matšhila ka speed maybe o ka no every 3 months or every 4 months wa ke tlhatswetša mapaya a gago like a ntšwe maraga a tsena wa tsara okay before maraga a tsena e re ke tlhatswa mapaya yaka then wa tsara maraga a le ka mokana ona o robala ka mapaya a le gore a tlhatswetše as long as wa tlhatswe mapaya le ebile a dira gore o ska kwa go tonya kudu gore mapaya go a tlhatswa a kere go robala mapaya le gore a tlhatswetše a dira gore go ska go a tonya a tloša go tonya automatically mara ka kgotšelo maraga a tsena mapaya a sale wa tlhatswa last year then o tlo no kgotša go bitša ka mapaya a 5 ba go feta mowe a go imela ebile o tsoga mmele o botlhoko ka baka le mapaya le ene still o sa kwa o tonya ga o tutele ka kwala mapaya le ka bosona a matšhile like winter ya tsena o no tlhatswa mapaya la gago a ba sekono o tseba gore le bošego le ge gantši mare ga go ba le dithito because re apara mapaya mantšhi kgotšele gore re rapere le dipijama tša rena mola re tutele nao tše ngwe le re tše le di-hot water bottle re loketse ka moara ga mapaya a rena then di dira gore go be le thito ka ra mapaya and go be le smell ka ra mapaya and then lo tša mohuto le jona di bitša di-negative energies mara ga e le gore o tlhatswe mapaya gago before winter e tsena le go loketse di-water bottles tša go mola le wena wa apere dipijama tša gago le ge go ka ba le stitho ka mapayeng ke stitho sela ke se dira gore o tutele it's fine a gona bothata because mapaya ao a clean o tlo no lesa maraga a tswa a fela le dust le lona e fele o ska go tla tlhatswe mapaya gago wa enegile mola wena le dust and then nako ile ya dust ya feta and then ge se no feta then o tlhatswa mapaya gago gape before the Christmas then dilo tša bophelo di sepela gabotse okay ke tšona dintlha tše 10 tše ke le tshwaretšeng tšona tše e leng gore di tliša di-negative energies ka gara maphelo a rena ke be ke ntše ke tlhalosa le gorena o ka bereka jwang ka tšona dintlha tše ke wa leka gore o di lokiše gore di seke tša tliša di-negative energies ka lapeng la gago so ke re setse ke boletse gore this is part 1 part 2 ke tlo e dira e segale I think le today ka ra part 2 ke tlo ba ke tlhalosa gore na di-negative energy tše di bang gona ka mo ntlong di tliša eng ka ra maphelo a rena go diragala eng ge di-negative energy tše di le gona ke setse ke tlhalositše mo tše dingwe ke tša mo le mo mara yaanong ke tlo di tlhalosa in detail ke a le leboga